Ayat kursi adalah salah satu daripada ayat pelindungan, tapi you kena patuh tajwid, hukum-hukum tajwidnya, dan juga you kena pandai makhraj dia. Jom kita perbaiki bacaan ayatul kursi bahagian 7. Okey, jom kita belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kita fokus sikit je kat sini umpannya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dekat duhu ini, berapa harakat tu panjang dia? Hu tu. 2 harakat. Kemudian perbaiki hifdhuhuma pada makhraj huruf dha, ya. Dha, dhi, dhu. Nampak lidah saya? Dikeluarkan sikit. Dha, dhi, dhu. Hifdhuhuma. Bukannya zazizu, bukan hifzuhuma. Perbetulkan. Anda belajar suatu hari ini, kalau you komen Allahu Akbar dan you follow saya.